I pozdrav ljudi, Masternium ovdje. Znači danas radimo nešto skroz novo. Pa, fokus. Znači radimo nešto skroz novo i znači naručio sam si nešto iz Gearbesta. Znači to je ona, vjerojatno ste svi čuli, znači online trgovina, dućan, kako se to već treba sva, dobro. I znači naručio sam si ovdje paket, znači stalak za mobitel, znači to ćemo sad napraviti review. Znači sad moram ovako s jednom rukom nekako, jer nemam sad, zato sam se uzeo, bit će još takvih, još sam nešto naručio. Sad ovo bi ja tu malo možda i mogao pokriti, oko mi je adresa, ne želim da se to sve dalje saznam. Znači dobijemo još jedan paket unutra i tu dobijemo sami ovaj stalak, znači nema nikakvih papira, ne treba za to. I sad ne znam ja kako ću ovo otvoriti, znači sad ćemo to izvaditi. I šta dobijemo, ne bi vjerovali, još jedan omot, super. Baš su ga nekako pretjerali, ajde, tako. To nam ne treba, ne, ovo će lakše da mislim. Da. Aha, evo već sjetim, ovi dole, ova tri ove nogice su dole gume, što mi se jako dopada jer se znači neće sklizat, mada dobro, opet to neće puno znači zato što će biti na jednom mjestu, ali bolje. I znači eto ga, to je taj stalak, znači on je fleksibilan na sve moguće načine. Ovako nekako, sad s jednom rukom je baš teško, baš dobro da sam si uzeo to. I znači imamo ovu glavicu, koliko vidim da ona isto fleksibilna, znači, evo, znači vidite, tu se da pomicati i vidim tu je nekakva kopičica, aha, jel vidite ovo, samo se fokusira, evo, znači ovo sjedne i dobro, uglavnom to tak nekako dođe, znači to ovo, i evo me, znači ovo sam otvorio, ovo sad nekak izvadim, tako, ovo maknem sa strane i znači evo ga, ajde, znači da se fokusira, evo ga, i znači na ovo tu, znači ovo je šarafić, našarafimo ovdje. Sad koliko ću ja to uspjeti iz jednom rukom, ne znam. Još to s lijevom. Evo ga. Ja ne znam zašto ovo služi, stvari. Ne znam, možda ima još nešto za to. Ne znam. I evo ga. Znači, to ću još malo ovako. To drži. Dobro, mislim da je to dosta. I sad opet da ovo nekak tako. I sad tu fino stavimo mobitel. Ovo ja mislim da je pisalo do 5,5 inča ili ne znam do koliko može ići. Znači stavite, podignite i stavite mobitel. Koliko vidim ovo je neka gumirana plastika, znači niti je guma niti je plastika, znači mobitelom se ne može oštetiti, ovo nam pojma za šta služi. I dole vam je spužica, znači, no daj, evo ga, znači dole je spužica, tako da se ono baš ne može oštetiti mobitel, znači ono možete ga staviti, ne znam, evo, za gameplay, ako ću baciti facecam, vjerujem da hoću, evo stavit ću ga, ne znam, ovdje na zvučnik, i tu mobitel fino, i tu igram, evo i ovo je moja mašina, sti fokusa, evo ga, moram si novu kameru uzeti, to je ovo preko mobitela, znači kameru kad si uzem isto ću napraviti review, i da, to bi bilo to.
Znači ovaj stavak ne znam koliko košta, ne znam, ostavit ću vam link dole u opisu pa ćete vidjeti. Ono, baš sam zadovoljan s njim, ono, i ovo je čak gumirano, znači ono, super, znači ono, možete, ne znam svašta možete s njim, možete ga staviti, ne znam zašto bi ovak držao iko, ali ne znam, možete neke iskemijati bez veze, ono, to je super, ono, kad je tako fleksibilno, možete onak raditi, kako se to kaže, vlog, da, možete vlogove raditi i sve, ono, držite i, a dobro, da to ima onaj štap, ono, govno. I to bi bilo to, ljudi, za ovaj klip, za ovaj video. Vidimo se u sljedećem, koji izlazi uskoro, tako da, to je to, vidimo se, pozdrav.